मैम खुमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनहुनद मैम तराम नौसरी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट ओंथोप मणिपुर की थबक सिंची हेक थोई ममांगदा खोंजंग संगसिनबदा कोई एसपी फावबा सोखिबा मयाम लेखरे अदुबो मसिदेदा लैंगांगना करी इनिशिएटिव लौखलगे हाइबसु हंगबा याबा वहांग अमा ओइरगा हंदक्सी नौनो नंगरांग 2 जुलाई सिदा साहिलका हाइदना सदरी हिल्स शिप एसोसिएशन हाइदना बॉडी मना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट लैंगा की थबक थरम सिंह पाइखलेबसिंग असि पाइखटपिगनु मसि यारोय मसिना हानकी सोल्यूशन से पुरक्त्रगदी मदु तौबिगनु हाइबनी अदुगा तौबिगनु हाइबसि फजब वाहिदा हाइबनी अदु तौगनु हाइबनी सेंगसेंगना अदुगा हजिकसी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 1 month long celebration तौरिबसि सि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दा तमनना थमगा आरिबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक्शन सिंह थबक थरम सिंह सि तौगनु हाइबगी वाफम लाए अदुना मखोइना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC SDO सिंह द सुसी थादुना मसिदा कोई इंडिया गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम मोइबा गो टू विलेज अदुगा कोई सिगुम्बा फ्लैगशिप प्रोग्राम सिंह सि पाइखलकनु मसिना थाजनदबा हेंगल हंगनी अदुगा हाना लेरमनिबा फिवम सिदि हेना सोक्सिन हंगनी हाइबलसिंग वाफम क्या थोलोपसिना बरमरकांदा लैंगा की करिगुम्बा इनिशिएटिव होजि फौदि लौखटपति उदरी तौगदरे तरोइदरे हाइबदि गमद्री मरमदुना मसिकी साहिलका की असिगुम्बा थबक थोंसिंग असिना लैंगा की अदुगा मणिपुर की इंटीग्रिटी की मतांग हिता कयामना अपनबा अदुगा होजिक लेइबा पीस प्रोसेस हाइतारे हौखिबा 2023 की मे हुमदगी लाखिबा इरांसी होजिकती खर मखै हंथरे हाइबगी वाफम सुमदसु लाइबने अदुगा मरकसिदा दिल्ली द चतना तंफाकी CSO सिंग अमदी तोंगा तोंगा CSO सिंग की पीस इनिशिएटिव लौखटखिबसु लेरे अदुबु तसेंगना मखोइना हारिबसि हारिबसिंगसि खोइ चपचाबा एमिकेबल सोल्यूशन सम लाक्तरगदि हारिब डिस्ट्रिक्ट सिदा कुकी इनहेबिटेड एरिया सिंगता लैंगा के थबक थरम सिंग पाइखट पयारोय हाइबा वाफम सिनी हिरम सिदा नैना बुदम टेपे न्यूज़ की मनहुन की टेबल द इलेक्शन पीरियड से हेक थना इलेक्शन पीरियड जा MOBI सीनियर जर्नलिस्ट ने हम दो जा MOBI तराम नौसरी लोइना मया इलेक्शन पीरियड पाउजा ओ नबकिशोर हाने की सब सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ओजा नबकिशोर तराम नौसरी लोइना मताइदा इलेक्शन पीरियड ओजा आसांग KASAR प्रेसिडेंट इंडिजिनस पीपल्स फोरम मणिपुर ओजा आसाम सु तराम नौसरी आई हान मजे ओजा नबदा थमजगे मरोइना मणिपुर लैंगा की सु यामना चाउना दाइट लौगर लेरमनिना सिगुम सिंगसे हंजनी वाहुंगी मरमक्ता सिगुम सिंग थोकप्रा कना कना ऑर्गेनाइजेशन सिंगना सिगुम लैंगा की थबक थोरंग द थिंजलकपा नत्रगा पनोपी भाइबसि CSO मगी CSO हैब तारे ग्रुप अमगी बॉडी अमगी मसला अदुम मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अदुमा अखोई CSO सिंगा लैनरीबा मरी है तारे फॉरेस्ट लॉ अदुगा CSO की राइट कनाना कमाई तौबसानो फॉरेस्ट की लॉ सु याम साउ लेरिबनी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सु लेइन थबक थोरम पाखा थिंग बाइसे मद बन तौबे यारो हैबन सिंग मयाम लेबनिना मसिंग हेक हारकपसिदा थबकुदी थूरी ngana खतंग मग थादर को प्रेस रिलीज नि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना इनिशिएटिव लखलपगी वापम पाउदी ताद्री अदुबु मसिदा दुम यारगा सकदोइरा अदु सांगबा मणिपुर स्टेटहुड फंगबदगी सिगुम बसिंग से दुम खरखरा दुम तौरगा लागा लैंगारगा सुम यारा दुम चखिबा दुम लैबसाला हाइबा वापम दनि कमाइ थमदिउजा मसे आई गी सर्विस ता nearly 35 years mo ai service tawjarami masigi manungda ai Churachandpur district amasung Chandel district sida ai posting lejerai SDO hoina aduga even assistant commissioner hoisu lejerai sigi matam chida khoina chingnung manungda suppose athapa even ai parbung go SDO hojarami sida khoi government gi oba development work ai khoi tawjarai IRDP haina integrated rural development program lai da basing mutna bagi matiang pangna bagi adagi rural employment program kraina ngasagi thabak phangdaba mi singda thabak pinaba maduna खुंगंगी एसेट क्रिएशन तौबा सिना चिंबगी प्रोग्राम अदे RLEGP क्राइन मखन मखन की लंबी सोंग सेम खोपगी थबक से कोई इसामक डायरेक्ट यावना कोई सेमजरई मसिगी थबक पाइखलको मतम सिदा नोवेयर कई आइना थेंगजब चुराचांदपुर दा नत्रगा कनोदा कोई चांदेल दा कनामतना खुंगंगी मी सिंगना ए मसे तौबिगनु हाइना अथिंगबा अदु ममता लेते अदुगा अदुदा नतना अदु मतुंगदा स्टेट गवर्नमेंट की चीफ सेक्रेटरी होइना सु खोइन तौंग मतम सिदा रेलवे की प्रोजेक्ट लंबी सेमकपा बरा की ngsaigi thong saba दुगी लंबी पाथोकपा खोतोकपा इवन चिंगी लमदा खोइन तौरपु सिदा कनामतना मसी सिम्बिनु खुपिनु होइना हाइबगी वाफम से अमते याउदे आ मना मसी तौबियु होइना वेलकम तौबु ngakani मखोइ करिउ मतम दा लंबी नुगि सेमकपदा लम दोलोक्सम बखोसिम बगी पिहम थोकपा
lamgi khazna compensation gumba koi piba yawi ado handaki laiba wafam se de koina amukta tadriba koi service to su thengadriba Manipur gi history su leitaba hariba Southern Hills area se koina Kangpo pibu su Southern Hills area kawi ama matam da Southern Hills area Kangpo pi se even koi gi plain gi manung chalena imphal gi sum chapada Kangpo pi phau ju more or less plain ngakani chingni haiwa wa haidribni sigi da leiba Kuki Chiefs Kingi Association na Manipur Sarkar ki development program tobiganu forest ki meeting lakpiganu krahana masida yamna singna bagi mongena Bharat Sarkar ki amasung Manipur ki lainiriba ain mayam se hariba lamsida khoi chanaba yaro habi mong dona hairakpa se masi yam laibak thibani haifam thokta bawa famni masida Manipur Sarkar hausi Manipur Sarkar se thangi sengoi de Bharat Sarkar ni Manipur Sarkar ri leitre ke ko ai koi no je leiba si Manipur Sarkar Kokjabai wani administration di directly central government na tawri bani ada central government ka da masi lebak nga kwai si mok tabu ai khoi gi constitution na da khwai di highest law ai nam leidna ko highest law si gi makha da semi ba ain mayam sing gi makha da khoi lebak nga ibani kana gumma man khoi freedom of speech khoi ngang na ri dna ko masi constitution na iba guarantee to ba fundamental rights ki makha da ni adagi natraga ai gi private property se sokpa yaro ai constitution na preserve amusul ain ke ana piribani adana chingni laibal lam khuding mak sida ai khoi changba yaro yana Kuki gi chip sing na hariba se karamba logi makha da hariba no ji question tawning hariba makhoi da masi authority se kanana pige hariba constitution na piribra natraga parliament semba law amana semi piribra natraga constitution gi makha da state legislation na piriba law amagi makha da masi makhoi na haine bagi right pigi ba karimata leite hariba aduna right leitaba ain gi makha da haiba nataba wafam se masidi aikoina masi isam samna haibada illegal oyana lawi illegal oiwa wafam ni illegal oiwa wafam se aikoina haining ibna hojik Manipur government governor amasung chief secretary sema maru aina makoi ni leire ko moi makha da commissioner additional chief secretary mayam leire makoi gi site gi su Manipur gi prajana pami badi Kuki gi chief association Southern Hills leba Kuki gi chief association na nakoina hairi base masi lali nakhoi gi wafam si withdraw to haidra makhoi da warning pigera natraga notice pigera amadi haifam thokpani adu masida karimata Manipur sida kaina thokta badawna Manipur Sarkar na tumina laibasi su ke masidi ain khamada Sarkar laitabaga chap manare na khoi praja mayam khangadoi ne Sarkar aman laiba taraga di kana gumana aran mo tarung to nang tori to lali madu chung thogadobni an haibasi haifam thokpani hariba ain sigi mathaudi ai khoi praja khuding makse achumba lambi da society ne piri ba yari ba norms to ngak na stat pai ne ri ba norms natraga rules kai abami se ngasi makhoi gi mathakta action lakom thoi ain gi matung ina makhoi na ngang ibado thingba ta bani show cause notice pi ba ta bani maduda yaraktra di makhoi ain gi matung ina makhoi da ai khoi Charak pi bagi thabak se sum lakpa ta bani natraga sarida to boi thore natraga di ai khoi government se authority se leitre kanagumba parallel oiba government ama thore ana haiba yai natraga ai khoi gi India gi manung da aidi Kangpo pi se leitra bra haibi question ama India archane ba law se Kangpo pi yogdre haibi interpretation ama la ani ana dmai tauna aham gi ana KKAY thamjage illegal ni to law chana bi gunoi sam sam na mafam da law chana bi gunoi ni Indian constitution ji chana bi gunoi respect to bagi kudam du ni aja kasar kamai thabi ni se da mamang du sigum se dum hek thoi hai tari wa mayam da ta ba da kaino ma sat pa isa sat pa law leitaba lawless lane gi type ta dum to bom lei adu even Kangpo pi haiba district kisu cookies ngakta na khunda ba suna te to boy sip sing na hairi sing to to pa community sing da tum yara do shala na ta ka to community kari haira ka to no gaina ma khoi khan mangam bagi pangan du leitra ba sa lai ba pham ni kamai thamin yo jam ying che ja ke khoi gi Kuki sing na khulai no mai pai ba hai se ngasi gi nate mamang de gi British na duga hoje India na kai no tawring da Kuki da no mai issue to ba gi record order mayam se khoi thenai koina moi da blame to banate adubu kari ki tama issue to no ara moi se Burma de gi lakpa de gi moi se safety oiningai self defense ki tamakta haidana moi da de no mai asubi do
issue tawrome do akhoi tangkhul sing de naga sing de di tawrom de asina haijaning badi moina sida lakpa se kuidri haibagi akhoi da proof ama adumaina phangne abako hojik adumaina laraga kampopi haibase kaisu leiramba nate sadar hills haibase tangkhul gi khunama sadampung haina lay aduda santampung haibase phung haibase hill haibane ching haibane aba adodi British singina aduda lap official singina madu meaning to translate tawraga sadar hills haina kaubadegi ona sadar gi abbreviation da mu puthoraga potu lakpane 1950 to 53 57 adwa gi male o ke 3 prina ukhru gi stio weringe da mana I kibalari kamalai Hariba Sadar Hi Sajoji Kampopi Chinge, Kampopi Dunemen, Katimambi Marak Sego. Adu Sadar His the Legadabami se servicemen sing, ex servicemen, ex retiring, service retiring Gilay Pamni and a lot of Bune Hai. Adubu ex servicemen retirement not Mayamna overtake to relation Gray Haina Oke Tripigi, Estio Adugi Matami reporter Yam the clear way about Adoga Ukrutagi. Refugees in Libya dadna case order ukhurdagi tangkhul singna Libya roina order ngamlaga chakhiba myamse sigi kampopi sadar his the loina hongla e haibise aduna government na mase neglect tobadegi ni neglect todaba taradi mase moye sumaina Libya roe haina magi oke thipri haiba STO adugi matamgi amana adumaina hairame haba aduga mo 2000 exact 3 4 adwai 221 1993 94 adwai da male Mizoram gi MP amana Manipur leriba Kuki singse Indigenous people ni aduga Maitei ga Naga na yamna majority oibe onna taina bibegi sumaina thokpani haina kogi Lok Sabha da MP amana hairame aba haiba kanda visol haiba Nagaland gi MP amana reply pi aba reply pi bada Manipur da Indigenous people se Maitei ga Naga khaktani aduga hojeki Kuki na sumaina Iran thokpa problem thokpa sidi akhoi gi lamda moina changsalaga sumaina leiraga nampuda mapu sara leirakpadegi moina homeland Kuki gi homeland ama tambadegi akhoi gi lamda laraga homeland tambadegi Iran se thokpani hena adugi matamgi Nagaland gi MP na phajana clarify pi aba clarification ko aina lakchaning ba wafamde history do hana akhoi khangadabani kampopi haibase 1972 78 phobu manungda hojek maugi ahal amal lai Alexander man haibada makhoi imphal da lairi tamba lakpa chatpa tawba matamda yumlak houses se yamna taram deba kong kong na go sumai kilometer mama langla yum se yumlak se yamlam deba adubu kampopi ki aduda thaina khoi Manipur da Christian se lakpadegi aduda college ama akhoi gi lingkhallaga hojik phobada dum layeba ko akhoi gi British ki kainosing America gi missionary sing lapase layaba dumaina mi yamlamde aduga kaithemambi Sadar his haibase mi yamba nate ex servicemen retirement sing laifam haina akhoi pop khuthing khoina hilgi minister oiringai kanda element thotana sumaina wari si kuidri adubu akhoina khangadabade masigi within 3 decade manung seda chahi kunthra manung seda ko 40 manung da kadai digi lakpano karmai lakpano pura hojik hek akhoi gi sekmai kala tombi gi thangnaba digi hauraga kala tombi gi thongdo ture nama leba thongdo madu digi dum hauraga modbung leire modbung digi senapati gi kaino yauna hembung yauna ko hembung digi amuk khunama leire asi yauna adum ikhang khangdana mi masingse habek yam khreaba ko masidi kari hairuni matam akhoi gi leader government singna mikna singdaba thabak lokhatabagi thokpani hena akhoi blame tawninge ba aduna hojikti madugi makhundu changlakpane na magoi mi ni yum sara ga khoina makhun hullaga bajana ma mapung thar kanda mapung ating leina tawbugumna sigi akhoina sonda aigi nangi magi haina akhoi ada haina dum ngauringai da mi gi de adumaina magi ama sara ga laikre leibadigi de hojik kampopi se sekma ka modbung de ki hembung yauna moina loina legend kre legend manena kampopi ki
lambi highway asise anytime mohoina tawning ba tawn lekhreng sina han banate matamada district pigada bane haina numik ahum mari bandong gari maya mai thai government action khara lokhate aduga district Kampopi district se pigada bani haibase congress na palingai da so adum demand tawraga mayam tawe adu government na phajana mathau tawpham thopadu mathau du tawramde adumaina negotiate compromise dum tawraga lai adu mama amumu tawe 1998 tara 84 ra Nipa Machana chief minister oiringeda Nipa Machana chief minister oiringeda minister tarukna soi tawe sonde ensam UNC gi mitaret na soi taw memorandum layaba Kampopi district haiba sadar district haiba sadar haiba se akoi supi pithogloi karingbo mase piba kanda pigani hairasu district creation tawgani hairasu akhoi gi stakeholders sing naga ichinaw sing da tanagani moi gi ayaba lawraga ja chief secretary su leibiri ningsang lamgani adumaina pigani haibagi adugi matam gi Manipur government ga akhoi gi naga gi se so sing phachana soi tawnaraga agreement ama tawkiba layaba adum punamak tu null and void tawraga adungba agreement mayam do yengdadana adum district se pithokre aba pignu haiba nataba adubu Kampopi sadars ka Kampopi si yam complicate way aba masidi adumaina honna laiba makhun chala adumaina power ama paisalaga tawrak pategi district head people tegi de Senapati tegi bifurcate tawbane aba ahana bifurcate tawdringai da DC ama khakni SP ama khaktani Senapati gi district na loina control tawrambani Senapati da larambani mokhoi SP gi adu project Kampopi ki towana separate DC ama thambire SP ama thambire madu de kri thoe moigi oirabane na no moina tawnima tawbadegi madu result di last year SP da dum tawri sidi hadak dum tawri sidi hadak di Manipur ki government sonba do to ke central government na Amit Shah na special meeting phamlaga free movement march ki tang ni pandra day of rai kaukre free movement thadoroni haina taw phawda Kampopi da leiriba mayam do thoklaga central government phawda moi usik thoida moi ngam khidrena bus mai thabudu di gari mai thabudu sibai ga tawna badi madu kadai di lakpano kamai thokpano anu hojik Kampopi habise it is a very dangerous place aduna akhoi naga macha man ibado na Kampopi se it's a heaven for refugees and illegal immigrants haina iba article ama thenaramgani Kampopi is heaven for go moigi heaven gumba oikhre aba yam resourceful oiba phata adudegi Kampopi degi tamai chakpa IT haina road khangnei thaina Imphal Tameron road haibani IT ne short khangna base adugi tamai yoramdai da leiriba mayam du huji chatpio ai last year challe loire aroiba loire aduna hoji khuna noba mayam taba aduga mi kaya amu water ta tawdana khotana Kampopi haibase naga macha man MLA oirami Nepali amana su oirami hojikti 20 years 30 years se naga su oibang amdre Nepali su oibang amdre Kuki na dum oiraga lai general gi asi khan biro ba aduna akhoi gi Kampopi gi matang da lapu kanda de masi akhoi na aina number mu question tawning badi mara se makhoi da pisira akhoi gi marala is it our wrong is it their wrong and to whom shall we blame? Shall we blame to cookies? Shall we blame to our people, government? See question se chomna leba. Aduna hadak lan thokpada akhoi ichinaw meite singsu mikap thokbwani indigenous singsu thokbwani naga singsu wari buko adubu akhoi gi system government paliba officers sing khangde politicians sing khangde mamang gi tawrariba mayam se asikumba future gi lepa gi issue da yamna concentrate tawraga policy semlaga lepak sembagi wakhalom da rule tawde ba oja keke sum scheme gi adu pure adu taw ha ki narrative ta tawla ko mina madu gi mingda ka tak ta sengela ga ngasidi more da maite chap yadre maite khak na ta akhoi ai phobu ta chap yadre ludro dori bise si kamai na taw da bna na Kampopi cd akhoi na nainaraga phajana mase reorganize tawba ma change reorganize tawda ba taradi makhoi gi hotspot ko epicenter ama hotspot hai patare epiti phajadre hotspot yamna achau adugi connection digi ngasi si German road tiger road semla kani hai bise asi gi pot planning go leimi adugi pot ta tarak pane mai dai thamjage okay yam sang ba khoi gi poram yal hok da ba aduga mase tungi hok da ban maram morkana si gum se lak pani mase se ngali ma ta de si gum yam khanga da bune hai ba du wafam dani adu pu ta se na mase da hoji thengna ba ya ba hai tare
mamang da 8 ozana thabiri 8 March tani free movement initiative lokhot khibado adda satpa mayam duki bus po mai thakiba adu mayam hingsa thokiba leire aduna lalgun singchit haidana amagi thawai mangkiba leire adui mamang da 25 January sida su mob abana maram orakan ESP IPS Manoj Prabhakar si mako kai ni madu social media da du ka national media mayam da tasing utkiba leire aduna lawless lane ama oina dum leirabra maduda initiative maduda effort thada gadaba government to gadaba mayam ji kaino sum tawdo tawtona sum thado pasina maram orkan da madu mayam do henkala kra haiba wafam si lai oja bi kamai thabiri ge si mi pumni yang kada oja na ju thambiri oja KASAR ju mamang dagi sannarak pasing du jai da sum puram yalhau do mayam am su leiri haiba wafam leiri adu mapu masi within 3 decades da torpa irang oi genin khali adu kamai thabiri oja mi yang ji oja masi si sida khone yangyare si Manipur de riba forest land haitare umanggilam si mapu si kana no je se nagagilam MOBI adigi kanogi Kuki gilam MOBI forest ki mapu si la tari bising de moyi ne logo de tawri forest ek chaung zuli jari ne then forest act 1927 masi kanogi di tawre Indian independence phangbadagi di state na magi ke normal authority or mi adubu 1976 da amu kano tawbudagi center ki wala kana amend ro gudegi di kana tare concurrent release ware state na siaba aduga unitary kana na government siaba adu la id masi mapung oi badi state government authorized to aduga kana sigi umang sigi 97% sina government le ni aduga 3% di individual natraga tribal kangbu haigadra sing dilai sing dugi ne kana di yauri ekte yam clear yauri ba adigi atopa amana koigi rules haitare ko ek amal lerge di magi rules sama pi sidida pi si section 76A haitare ko Indian Forest Act rule 1971 2021 thokpa gano ni sidi yauri si subject to the control and the direction of the central government, the chief controlling authority in the territory of Manipur state in all matters relating to the forest administration shall be the chief minister or the governor hayo hojikti central rule dina governor oirane authorities governor na authority oiba area du da kana go group khana kaim tabo yaro hargade governorship from the boga chamane governorship kana no hargade central government gi representative nidra central na direct handle to gudia da na mai representative thamaga representative to na koi gi mayam mi sasan to ibne kudo bo ngara mo department hogi thabak review to ridna sumaina anywhere in the state se magi makhada lady ne bo sikse koi council minister leitramina adurage di magi makhada area amabu kaimta to bu yaro hargadi masri da manan kari no to gudo ba haba riek amadi to bum thoina noi to ji lali wa ju sumi wa su an sigi polong kha ko yengwam change ba adi muksi yengse koi gi ganasri da kangpok pin hai tare ko hojiti irang jigi port si kangpok pi dang thaijelamina kangla tong bi kangpok pi reserve forest na masung lai ba 1968 ta order tho ga thamgi ni reserve forest is a full authority si ju gano ne ba government ne city kanona tribal sing natraga dai kanam tra kem to ga de ba reserve forest ta kai guma kanom to ga ga di aya ba ga lo to ni gan ma gi ek to fa ya ri ana se even ai gi lo unana ba lamai thage su meter sangwa gi kano si lap tho tha ga to ni gan na si gi mayam si laina kana gumba individual khrana ai khoi gi khun mya de lai ba lamji ai gi ni ai khoi gi ni ai khoi kangbo gi ni hai ra ga di khoi gi government lai ta ba do sai na so sa na ha bi re na government authority the challenge to ni hai du ne ba even makhoi gi lam ni hana reserve to le ma phom oiro phom da government ni development ama to gi har ga di ma acquire to ya ba authority ji government di piri land acquisition ek ana ma to anam sorry ama thamaga lam ji kamai lok sing ga de hojik su lambi sem gi sing ma phom khara gi hojik notice zara sai bi development projects pe pa khala da thing ma pi bi ngarang na notice so pole ni compensation gi si tare ko maru na sa bul district ki ana sigi pot me am ji lai bani na makhoi na sumaina ma hai ba se ai khoi ni yeng si kari gi no kamai to hai re in hoi do mo su khangi ne ba mo su lai hai ba phari de lai ni singi lam si ai khoi khak te gi woi de ma si di government gi ni ai khoi yu khun de lai ri ba kholi ba ai khoi na khar ta ri ba si gi surroundings kra pi ri ba khar do ne ba si bo a de lai si bo khoi gi ne du ya de bo jik ti khul lama tar ge khul du gi area su bo di khun gi lam ni adi yes za du gi forest ki ya du su lai re du ko jik si ta se na initiative lo ba si government na dc da su moi dum isd da su hai ri ma sai da ai khoi na hai ri si direct
सन पीरिब से यागदर नत्रगदी मदुना थाजनदबा नुंगाइतबा मसा हेंगलकनी हाइबगी वार्निंग अमजु पीरी अनि पीस नो वार्निंग दि मोय मेनी टाइम्स पीदन लाय वार्निंग या दि इरा जुम सॉरी थोखरे लाइबो पोते कनोनेदा मागी एरिया दुदा लरिबो पोसी मखोइना लोइना तोबो याबनेना खलिसे सिगी पोसीनेबा सोइरेसे अदिना गासाई आसामना यामजना म थम्बिरम आइखोजु अखोइगी खोंसांग रोड हाइगद्रा अनोबा आईटी तमिलनाडु लंबी सेमद्रिङेदा हानि आईटी रोड तो याम चलमेबा अदुगी चपकांदुदा कांपोकपिदे खितांग चंगलगा चलोवागा खुल अमामिंग अमदु कावरे अनिसि खतंग कुकी तायबा अतैदि खरा सथरगा जेलरोगी कांपोसिने अमरै ताबा हातनेबा अदि होजि सु कनो तौरिसे कोई कांपोकपिदे तौरिसे कांपोकपिदे तौरिसि करिने हागदे खैगी हाईवे परिंगसे हाईवे परिंगसे नंग कुकी सिंग ना अमरै तायबा कोई नागासिंग तादे बदे नागासिंग द हाईवे दे लोइ लापेबा आना हाईवे से कंट्रोल तौरबदिना डिस्ट्रिक्ट से कंट्रोल तौबो ऑलमोस्ट मानेबा माने हाईवे से मूवमेंट लोइन थिंग आमिना आना सिगी पोसी मोइना करिगी दंगदा तौरै नोइदो अखोई लमना ते गवर्नमेंट नि खंग खंग तौरसि करिगो ना कांदा इशू सि अयाम्बा कोई हौबोबदि चुराचंबुर गा मैतै गा तोनबा मोरांग ताइनाबदि हौग्रे को अदुगा इशू जिगी हेना चाउथोलसि कइनोदा कांगपोकपिदा कोई कुकी की सस्पेंशन ऑपरेशन द तौरबा कांगपोकी लुसिंगसे अयाब कांगपोकपिदा लोइ लेयो कांगपोकी मागी हौरकफम हाइगद्रा मोइ लीडर मयामा अदे कांगपोकी से हुजिक सोकनरिबा खतनरिबा इरांगसिदा हंधना सोकपा मफमने मखोइदि लायंग चकेजु हाईवे द चलगा नागालैंड फॉर सखिया नागालैंड फॉर इरांग चकेबा अद हेना वारिसि चुराचंबुर चांदेल तमिलनाडु अतेंगलोपल नेबा अन सिगी पोसेन कान मोइदि इरांग ची कंटिन्यू तोबामेबा से मार्च निपांदा कनोगी अखोई यूनियन होम मिनिस्टर ना फ्री मूवमेंट तौरकांदा अतै डिस्ट्रिक्ट तब डिस्टर्ब तौदेदना कांगपोकपिदा इरांग सागलेबा अन सिगी पोसिंग जे खोना येंकांदा दि केदौगेदा कांगपोकपि सिदा लाइरिबा कनोसिंजे मागी करि हाइतारे टीम ममखक्से मसि थुगाइबम चंगनेबा मसि कइनोदा हॉटस्पॉट हाइदो हॉटस्पॉट हाइदो मखोइसना तौनी मोमोंग तौरकांदा मोइ कम्युनिटी की बेस दा मोइन तौरबुदा कोई सपोर्ट तौनिना चटलेबा याम चुमे गासाई असांग थंबिरिदो कोइगी कांगपोकपिसि कनोनि जनरल फॉर इलीगल एक्टिविटीज हाइजे जनरल सिडनी 1974 80 84 दा किशोर थापा सिकारमिनि अदिगिदि हुजिक्ति भोट लेप यादें के हलेबा भोट लेप का काथब नतब लेप यादें के हलेबा अदु अखोइदि से कुंबीदा कोई साइटोंदा कुकी खर ताइदना कुंबीदा एलजेपी की पार गनमा कई गोंगजादो हाइब्राइ मम चप चाबदि कावरे अमा भोट लेखिबा भोट फुदि चामा यौना फंगे अदुरसु अखोइदि एनी होयर द लेप या हलिनेबा लेप गमजदबना अमनिदना अदुगा कांगपोकपिसदि लेप या हंद्रेबा जनरल सिसिदा नागासु लेप गमद्रे अदिगी मैतेसु लेप गमद्रे नेपाली लेप गमद्रेबा नेपाली दि कारमिनि हुजिसु लंबा तौरदि काबा यावै सांसद मुलै दोइनेबा अदु लेफंदेबा सि कनाना नो हाइ काददि लाइ खुलाई पाइबसिंदना कांगपोकपिदा बेस तौर लेजिबैने अदुना अखोइना हुजिजिक ngasiju ngarang haitare ko civil society organization kharana suspension operation lokthokpi warise sigi gano si thugai raknabne mane gana da makhoina sumaina sum torga irang hi sum continuous torga akhoi da provoke torga akhoi ji sarabna khumbadani khangde thabakdani khangde anti we thabak tore adu orgadi irang hi sum sangdharagadi provocative moigi pochi separate administration do phangnam labi si sum naksal hale atinaya de do takna ba ana sigi poching yang kana koina swaisida government da haitare ko akhoi ga moiga conference tong na bodi kana dre maram di akhoi in dong do si india government na tawriba policy si sumna tawbiyo mai pak na ba tawbiyo adagi peaceful na bodi di hairaga peaceful na bagi maruboi ba suspension operation da laiba kambu do tak long pairaga si tawbiya di haiga dog do haide da moi na free da do ga wari sari ne na akhoi civil society organization si ahum lok surum do male salese tongan don ba diram chakre adu khana pun dam chakre si kauraga sum matam je divert torga thamme ba ekhoi ni irang ji tawbu dongna ekhoi di response to bodani aduga irang ji gi kano si maroi ba men kano si makhoi oiri ne ana si posi loin khanga bani ano bu sunate ekhoi di imphal da moi Kuki sing la ga no lei biro dum hairi duni civil society organization wo iduni harau tra wo iduni anda kanogi plane crash tau ki badala ki da ni pimcha do impal po biro khoi thinjage dum hairi duni sigi poche khoi di loi lai rabane ba ana hojik su mo kano ne ba
ai mà phong một đi exact bữa tác thuốc chả rồi phần đi distribution cũng hiểu được này mấy tay sinh chỉ có cookie sinh chỉ có waris sản nào sẽ sáng nay phần nào con hỗ này vậy specific area gì vậy có lối mà kêu anh thì anh government nó số cabo hành dân bây giờ mà phong dùng cái số tập á để cái privileged house sao rồi mà phong siêu mà đã hành dân lớn nó hỗ này thì hay sinh chứ sĩ cái part amo na sáng nay phần nó hỗ này là mấy tay sinh chỉ có cookie công bố cái CSO level waris sản cái specific area khác cái resettle tông nó bao nhiêu con tông nghe gì đó 지금 뭐 밤도 뭐 통도 마차 하면서 신나 돌아간다 이 두가이리 하나 아이는 컨제보다 비스밤도 이와 판도네 봐 강복비기 팀 그래서 마치 두가이드링 해디 보질레리 바 이랑 진로션보다 와가니 시마 두가이비 따래 하는가 사스펜션 오퍼레이션 기 포시 감동 핸들도 거되게 해도 아둠다게 있는 홈미스나 그렇고 나 나이나 비드르가디 포시 이라이라이 로션 비아로이나 많이 탐자